Aziyada kömürün sapatılığı boyunca çoğun kategoriyasına ие болған Sülüklü Şaharı'nın üstündeki havalı başka kallara tartışmalı bir top yukarı kendini daha bir yolu batabildiğine bekmek gibi. Sülüklü Şaharı özün körüsüdü. Dağı 200 yıllık kara altının zapatı bolumine anı kazıp alımda razak basındağı cana Bastoş'un şahtaları, Rızlak Raziyetinin toğuçuları çımırkanıp işleşüdü. Uçuda finadı havaga totulup sağdağı değerlik bazı oluşu işkanlar işlettiler. Ötkün 1996 yılı Yalçısına şahı boyunca 37,18 milyon tonluk tavarlık prodüksiya öndürüldü. Alem üstümüze yılı indikatif plan boyunca bu köşötküz 4,11 milyon tonlu tüzgün. Tahtavatkanda ötkün yılı öndürüştük yılda 107,7 milyon tonna kömür, 5,15 milyon kuruluş için 12 milyon tozun Jaralğandan beri şu kömür kazı prosesini yaşap gelgenmiz. Oşonuqtan mına birinci jarım жылдыктын жыйынтыгына бүгүн айтып койсок болот. Эми үчүн дегенде ишканаларыбыздын баардыгынын иши боюнча алардын бизге бүгүнкү экономикага кошкон салымы боюнча бир жолу карап чыкканбыз. Биз ошол башка шаарларда эле республикада аракеттин ошо индикативный планды толугу менен аткардык. Şaharımızın bütkül mekemmeleri 70% köpçülüğü oşo indikativni plan boyunca işlep ar ay sayın planlarını atkarıvatar. Oşonda ele ekonomikabız boyunca налог dagы 100% atkarılıp al dagы налог чыгымдарын төлөө prosesi жүрүп. Men oylayman şaharımızda özünçe bir en bir başka işkana bu kömür kazı, sürüklü kömür kazı başkarı sistemasında ve işlegen şahtırların işi olup işletilir. Oşol şahtırlar mına bu yıl birinci jolu былтырга караганда 2 esege köp. Kömürdü kazı prosesinin jolunda işlep atышат. Bu yıl bolsa bizdin aldığımıza koygan en bir çoğun mildetimiz bu 125 milyon tonna kömür kazı alış. Бұл деген себебі Қырғызстанда ең бір чоң мекеме ишкана бұл біздің шу шахта управление болып есептеледі. Қазір ал жерде 950 киши иштеп атат. Бұл деген себебі 950 кишини бүгін багыш, ага зарплата бериш, ошондой эле көмүр чыгарыш, бұл өзүнчө чынын айтканда бір чоң иш, чоң жетишкендик. Мына ошол процесс жүрүп атат, кыйынчылык бар аябай эле. Мен үчүн дегенде бирөө илгеркиде жыгач бербейт, же бирөө илгеркиде солярка бербейт, же болбосо жанагындай тетиктерден, белаздардын, чоң экскаваторлордун тетиктерин табыш оңой эмес. Бирок ошого карабастан коллективибиз, ошол шахталар башкарыш коллективи өзүнчө бир жакшынакай кайрадан жаралды. Мына ошол аркасынан иш жүрүп атат. 2 шахта лавабыз бар. Ал лавада, значит, түнү күнү иш жүрүп атат. Ошондой эле Кызыл Булак деген көмүр разрезибиз бар. Ал разрезде дагы иш азыр скрышный иштерибиз жүрүп атат. Эми үчүн дегенде кышка биз ал разрезден 60 миң тонна көмүр алышыбыз керек. Бул деген чоң көмүрдүн запасын ачып атабыз. Ошондуктан ал жерде азыр 2 шагающий экскаватор, андан башка bir 6-7 чоң кубовый, 10-кубовый экскаваторлар иштеп атат. Чоң белаздар ташып атат, скрышный работаларда. Мына ушунун баардыгы бүгүн бизди ушунчалык ишеничке кубандырып атат. Эмне үчүн дегенде биз быйыл ушу кышында кышка чейин эле ушу Лейлек, Баткен, ошондой эле мына Ош облусунун бүткүл райондоруна, андан кала мына кошуна Тажикстан мамлекетине, Өзбекстан мамлекетине, Казакстан мамлекетине, андан кара мына азыр биз ушу Талас өрөнү боюнча иштеп атабыз. Талас өрөнүнө быйыл 1-2 миң тонна көмүр жеткизелди атабыз. Ошондой Бишкектин тегерегиндеги бүткүл элге өзүбүздүн көмүрүбүздү казып берип жеткизебиз деген бир жакшынакай ишти баштап иштеп атабыз. Өткөн жылы Жорой Нишанбай Дыйканов жетектеген Сülüklü шахта курулуш акционерлик коому тарабынан 200 миллион сомдук курулуш монтаждоо иштери аткарылып, анын натыйжасында 70 адам жумуш менен камсыз болгон. Ошондой эле өздөрүнүн аракети менен бир жылда 18 миң тонна көмүр казып алышкан. Республикада жумушсуздук маселеси ошондук маселелердин бири болуп